Bir ana özünün balasına çılap atır deydi. Balam, balacanım, seni 9 ay köterdim, biroq hech qiyinchilikni sezmaganman. Qancha qiyinchiliklar bo'ldi, biroq sezgan emasman. Seni dunyoga keltiradigan kezde mаған sen bu balani tuvatmasang o'lib qolasan deb aytib edi. Sonda meyli. Men qo'y 5-6 kun ömür sürdüm. Endi balam da 5-6 kun ömür sürsin. Men ölüge razımın. Biroq balamның ömrünü Allah uzak kıl deb seni dunyoga keltirdim. Ko'zimni açıp qarasam, qip-qizil yigit, sen жылап tursun. Seni quchog'ima olib, sagan özümning analık sütümni berganman. Sonda bir ölümge bas tegib seni dunyoga keldim. Seni yemizgen vaqtimda Allah'tan sonda bir жалынып, жалбарынып сұрайтын, Allah'ım, осы баламды ауыртпағын, өсірген, өндірген деп көп дұға қылатынмын. Alhamdulillah, Allah senin ömründe uzak kılsın. Sen mektepke bargan vaqtda menden бақытты адам болған жоқ. Doğru sende қазір барлығы бар ғой, бірақ сол кезде саған кигізген ақ көйлегім, қара шалбарым әлі осы күнге шейін есімнен кетпейді. Seni kiyindirip mektepke alıp bardым. Sen mektepte okudun. Sen 10 yıl okudun. 10 yılında men саған көп дұға қылдым. Balam endi can бар жерде қаза бар. Бұл дүние уақытынша екен. Менің де өтер уақытым кеп қалды ау. Бірақ білесің бе? Ертең мен өлсем, мені сондай бір жерге апарасың. Ол есігі жоқ, тесігі жоқ болған мұздай қабірге. Мен саған иненің кіруінде қалаған емеспін. Seni şamaldadыдан korkup Allah'tan сұрағамын мен. Бірақ білесің бе, сен мені мұздай жерге апарып қоясың. Ол жерде көрпе жоқ, жастық жоқ, шырақ жоқ. Сонда бір қараңғы жерге мені тастап кетуге сенің жүрегің шыдайды ма? Бала шыдай алмастан, анашым өйтіп айтпаш, не істеймін, бұл ақыр Аллахтың тақдыры ғой. Барлық адам осындай жерге жайғасады ғой. Мен не істеуім керек? Ne istey alam dese, balam, ya dürüst bilem, ol жердің жарығын men саған айтайын. Ol жердің жарығы Мүлік suresi. Sen dayınsın ba? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Mülk suresi. Kabirдің жарығы. Balam dayınsın ba. Can бар жерде қаза бар. Бәрімізге бір өлім хақ. Осы Садуғас қарағамыздың анасына, қаж апамызға мен хадым Құран түсіріп, о кісіге дұға қылдым. Әлбетте арқасынан қари баласы бар, молда баласы бар. Алла қабірін жарық қылсын. Біздің әр қайсымызда ата-ана бар. Әр қайсымызда ата-ана бар. Sol ata-ananın tirilik gününde kısmetin kılıp, ölgünden keyin arkasından dua kılıp duruyordu. Allah bizge nasip etsin. Mene kelip otursiz ağayın, biröňizdin ata-anаңыз бар шығар, Allah ömürün usaq denen sağgısın. Biroq biröňizdin ata-anаңыз ötken, tirilik gününde жақсылык kıla almadыңыз. Kızmetin kıla almadыңız. Neşe türlü ağrı söz aytıp koydunuz. Neşe türlü kabağınızı salıp oturdunuz. Onun yüreğini ağırtıp koydunuz. Bırak endi onlar kabirde.
Olarga ne жақсылық қылдыңыз? Ne жақсылық қылып жатырмыз? Allah subhanahu wa ta'ala ata-analarımızla ötkenden öz rahmetine alsın. Tire ata-analarımızın ömür yaşını uzak, deni sağ olsun. Olarga hizmet kılıda Allah bizge nasip etsin. Onların razılığını alıdı, batasını alıdı Allah bizge nasip etsin. Amin. Sebebi şokolat, kampet ben bağıb atkan bala var. Hiç kim әкесін, шешесін күніге азанда меймандыққа апарып әкелелмейді. Hiç kim әкелелмейді. Ол хақ нәрсе. Бірақ күніге балаңды бақшаға апарасың, машинаға мінгізіп алып. Күніге. Ол да сенің әке шешең еді адам. Bir жерге меймандыққа апарсаң ауыр келеді. Bir рет бара берем бе дейсің. Бірақ ол да сені осыншалық қызмет қылып, осы дәрежеге жеткізіп еді. Sol ata-ananın qadrini bileyik ağay. Ata-ananın qadri қазіргі vaqtda biz ko'p aytamiz, nelikten ata-ananın qadri qalmay жатыр. Men ko'p namazxon jigitlerni ko'rib, ko'p renjidim, ko'p xafa bo'ldim. Meylani alqash renjisi meyli ekan, biroq ne bir namazxon jigitlar aka sheshesini renjitib, xafa qilib, kimde kim aka şeşesin renjitетін bolsa, onun namaz emas. Orazası oraz emas. Qilgan sadaqati bekir. Qilgan qajılığı da bekir. Sebebi ata-ana razı, Allah razı.